Di serê me da gelek pirs li pey hevdû baz didin. Her pirsek bersiva xwe digere. Dixwaze heqîqet çi be, ew were gotin. Ez di nava aloziyekî da xwe digerim. Ez a ku windayî bûm. A ku hewil dida, nû da bibe hebûn. Di carekî da ronahiyek li min xuya bû. Ez di nava tarîtiyê da li pey wê ronahiyê me şiyam. Ji bo hemû tarîtî bi agirê azadiyê warin ronîkirin, me hemû xeyalên xwe di nava kefa destê xwe da berê xwe da tekoşîna azadiyê. Rojavayê Kurdistanê jî di nava tekoşîna azadiya gelê Kurd da bû navendeke ku civaka wê zarokên xwe ji bo doza azadiyê mezin kirin. Rêbera Po di rêwîtiya xwe ya ber bi Rojavayê Kurdistanê da mîrateyek wiha ku îro xwe gihandiye asta şoreşê li pey xwe hêlîşt. Îro keç û xortên dilwêrek di oxira vê dozê da canên xwe yê delal feda dikin. İman Mahmud Derwiş bi nasnav Şervîn Serdar jî û yek ji jinên leheng ku heta dawiyê li pey doza azadiyê me şiya. Meşeke heta dawiyê wêrek û pîroz. Şervîn Serdar di sala 1980 da li bajarê Dirbêsiyê di nava malbatekî welatparêz da çavên xwe li jiyanê re vedike. Tovên felsefeya azadiyê bi destê Rêbera Po hate çandin. Sozdariya gelê Rojavayê Kurdistanê her ku çû bilind bû. Malbata Şervîn Serdar jî yek ji wan malbatan bû ku zarokên xwe bi fikir û felsefeya Rêbera Po mezin kirin. Di neyê cotmeya sala 1980 da di şexsê Rêbera Po da li hemberî tevahî gelên azadîxwaz plangeriyek hate destpêkirin. Lê plangerî bi xwedî derketina gel a ji Rêbera Po ra hate vala derxistin. Fermandar Şervîn jî li hemberî plangeriya nehê cotmehê helwesta xwe diyar kir û di sala 1980 da tevlî nava refên azadiyê bû. Fermandar Şervîn li çiyayên azad dest bi tekoşîna xwe ya azadiyê kir. Li çiyayên Kurdistanê weke gerîlayeke jin bi biryadariyeke mezin meşa xwe ya azadiyê domand. Çiya warê jinan e, çiya stargehe, çiya duh û îro hemû deman ji jinan re bû warê jiyanê. Navê min ê rastî îman e. Nav tekoşînê de Şervîn e. Dîroka dayîkbûnê de jî heştê yek e. Xwe ez Dirbêsiyê tevlî bûme û 98 tevlî bûme. Yani sebebê tevlîbûnê jî di ser esasê naskirinê me ji hereketê re hebû. Belkî wextê got tevlîbûn wisa bêjin naskirinekî pir kûrnîn bû. Ama yani ew dîtin, bihîstin, godarkirin, serokatî û li hereketê çûn û hatinê de bandorekî li ser me jî kir. Servî esasî jî em geştin biryarekê got em jî para xwe di nav vê tekoşînê ew bikin. û heta roja îro de jî em bi biryarê mezin dixwazin layıqê hin serokatî û şehîda bibin.
کسایت هول شروین یک جه هوالی کو براستی بکد خواه بتکوشین دناف تفگری دا تیناس کرن ده تمن بچوک دا بری خدا ریخستنه ده چند ریخستنه دا ده بیردوزی ریبر آپو دا وکه جنک لبرانبری همو ایرشین کوش دروا یکو چه دبن به تایبت جبوکو بری خوابده لیگرینا جنا آزاد همو زمان جیانا خواه به تکوشینه کی پر دجوار در باز کر وکه کسایت اگر ام ده 2011 دا با آواکرنا یخگی دا بگرندست دناف شورشا روژاوای کردستان دا براستی بو خودی کدک و مروف دکاره بیجه حافظه تکوشین یپجه یکو بسالان مشان دیه ده کسایت هول شروین دا مروف دکاره ایفاده و دینه یعنی به گل را دست بکر به ریخستن کرنا گل و جنان را دست بکر جبوکو اف شورش به پارادیگمایا ریبر آپو بچه سرکفتنه همو هیزه خواه همو امکان خواه خست فدای وی شورشه 24 ساعت جیان کرن جبو خواه وکه پیوانه کی اساس ده جیانه دا دگرته دست جبو هول شروین ده دستپیکا شورش روژا وادا هم وکه شروان هم وکه فرمانداره دناف خبات یه پیجه ده گلک بشین تکوشینا وی دا جیه خواه گرد یعنی مگوت دستپیکی ریخستنا یخگی دا بگره حتی آواکرنا کنفرانسا یکمین یه پیجه ده گلک ولدان تکوشین کد دناف جوانان دا دناف جنان دا دناف گلی روژاوای کردستان دا جور به جور خبات دان مشاندن و راستی جبو که اف شورش بگهینه دست کفتیه خواه جبو که اف شورش نه به قربانی دا گرکریا کل سر امکان شورش روژاوات این کرن لبرانبری و هلوست و کدکی پر مزن دا دیار کرن ده شخص هوال شروین دا ام همي شهيد آزادي وكهفي وديمقراطي ببيرتينن وام بجنا خا لبرنبري وان دتوينن هفال شروين د سال 1998 بشتاري رفن آزادي ببو يعني هفال شروين بلكي 25 سال وين داگرتی دنوا تکوشین دا در باس بون یعنی پر جارا مهوال شروین دیتو بو یعنی عمل دره کادا لحف دراس هات بون پر جا نقاش ما چه بو لبله براستی جی دما جارا یکمین من هوال شروین دید یعنی دسک ناوی دا ده حال حركتي ويدا ده اسلوبي ويدا يعني مروف دديت كو براستيجي دناوا چاندكي مالباطي ولا باريز مزن بويا يعني خدي وي رحيبو خدي وي هستيبو خدي وي گرماهيبو اف اصلا دهيش كو مروف خا نيزي هوال شروين بكن يعني اف قافن جارن دسبيكي بون من هوال شروين ديتبو يعني اف هستانا من جیان کرن کو براستی مرود خوازه پیرا کار بگن مرود خوازه لکهلا کا حوال شروین به يعني براستی جوهره کی خوی جدا هبو يعني حواله کی پرش خباور دکار خدا جدی دکار خدا حساس يعني حواله کی یه به ویاوی بو طبعا بو شانس کو ام د نوا شورشا روجاوا دا جی به هفدرا کار بکن لکهلا که هفدو تکوشینه بدن مشاندن یعنی خودی وی شانسی بون جبوی هوال شروین براستی سال دریج بون که ام هفدرا نوا تفگر آزادی دا ما هفرا جیان کر حتی تکارم بیجم یک جهوال اینکو دست پیکا تبلی بوین خویا تفگر نوا
یعنی نوا تفگر آزادی دا یک جوان حوالین که من دست پیکی جی ناس کریه دمین دست پیکی ای تبلی بوینه مدامه که وصا به هفر خبات جوان دا مشاندن ام هوال بخوا ذاتن جزیره هات بو و اجی جعفرینی بوم وصا ما لحاله به هفر خبات جوان دا مشاندن دمه که aslında منو تبلی ریخستنی بون پشتی گرتنا ریبرتی بو جبوی ویجی وصا هیجانا ما یا کار کرنه و تبلی بوینا ما یا ناوا کار دا وصا به حساب بو هر برحی که ام چاوا بکاربن خودی در بکوین او جبرگو جمن کوین تر بو البت جبوی من جروجا ناس کرنه دا حتی نی روجا شهادت جی اصلا وک ما مستیقی بو جی هم ریحوال بو هم وک ما مستیقی بو جی جبوی مثلا د ناس کرنا ریخستنه دا یانجی ام بیجن فیر کرنا کار دا یانجی وک حوالتی داینا مشاندن خودی درکتنا راست یا حوالتی و ریخستنه داینا مشاندن دا و آلیه دا استکارم بیجم حوالی که جروجا که من ناس کریه حتی نی روجا شهادته هم جبوی من هم جبوی پر کسین که دناف تفگر آزادی دا میناک بو و ری حوالی هر حوالی که بو براستی جی شروین پشتی سالên dirêjiyên tekoşîna warên azad berê xuda Rojavayê Kurdistanê. Şervin di 25 salên jiyana xwe ya şoreşgirî da bi baweriya birdoziya rêberap û azadiya jinê bi ruhekî fedayî berkên xwe yên şoreşgirî rabû. Xeta fedayîtî û kesayeta milîtan a ruhê demê bi kesayeta fermandar Şervîn ra heman watê dihewand. Weke fermandareke jin a pêşeng ji bo avakirin, parastin û mayîndekirina şoreşê di hemû qadên jiyanê da kar û xebateke bêhempa da meşandin. Di qada siyasî, dîplomasî û di qada parastinê da temsîla xeta milîtantiya apoyî kir. Weke fermandareke jin heta dawiyê ji serkeftina şoreşa gelan bawer kir. Di her kêliya jiyana xwe da bu yek ji kesên ku karibû heqeta jin, jiyan û azadî di kesayeta xwe da temsîl bike. Fermandar Şervîn weke jineke şoreşger heta dawiyê xwe dilê pîvanên jinan azad derket. Di nava refên azadiyê da bû fermandareke şoreşa azadiya gelan. ji ber wê yani wekû kesayet hem di aliyê bîrdûzî da hem di aliyê rêxistinî da hem di qadê civakî da heman demê di qadê siyasî da di qadê diplomasî da di hemû waran da kesayetekî xwe gihandibû bi rastî bi zanista rêxistinî ra xwe kiribû yek. Li beramberî vê yani wekû kesayet eger em bigirin dest di şûreşa me da kî şûreşa Rojava wek şûreşa jin xwe pênase kir eva çi dwarê berxwedaniya şerê ku hatî kirin da bigire çi dwarê rêxistinê da bigire çi dwarê sekna bîrdûzî ê perwerdeyî da bigire di xizmetê gel û ciwanên şûreşê da xebitî. Di vê manê da di gelek qadên weke piratîkên şer li hemberî Daişê heman demê di qadê siyasî û diplomasî da ciyê xwe girt di raya giştî da di navnetewî da wekû kesayetekî ku tê naskirin ji bo ku bikaribe xizmet bike bi rastî di hemû beşên xebatên şûreşê û rêxistinê da ciyê xwe girt. Di vê manê da heval Şervîn weke kesayetekî ku bi rastî merev dikare vê bêje yani her di nav lêgerînên azadî her di nav lêgerînê xwedîtin di nav lêgerînê rêxistin dana çêkirinê da beşekî û hafîzeyekî a rêxistina û parastinê bû. Di vê manê da di nav YPJ de merev dikare bêje kesayetekî hafîza YPJ pênase bike. Bi rastî jî me got di nav gelê min bicê da û xebatê ku li min bicê da meşandin temsîla pêşxistina rihê netewa demokratîk li wir di kesayeta xwe de pêk anî.
يعني بعشقكي بهيجانكي پر مزن دناف گل من بجدا خبت دا مشاندن جبکو پارادیگمایا ریبر آپو بیپیک آنین ده همو واران دا هم دواره پرورده دا هم دواره لشکری دا هم دواره بیردوزی دا هم دواره ریخستنی دا براستی خودی پراتیکه کی بو همان دمه خودی هلوستک بو که دناوا گل من بجدا ببه سمبولا کده اول شروین به باوریا بردوزیا ریبر آپو آزادیا جن تید کوشیا یعنی براستی جی خودی بیرو باوری کی پر بهیز بو یعنی جوشه کی حوال دکار خطا جدیتا حوال یعنی پر زیاد اصلی هری بلند بو یعنی دواره دوزن دسپلینا جیانه دا دواره کار بریوا برنه دا یعنی دواره پلان کرنه دا سیستم کرنا کار دا یعنی براستی جی حوال شروین خودی هزه کی پر جدا بو یعنی رغمی کو ام بیجن حوال شروین بکی دگلک آلانا دا قاده جیانه دا کار دا بو مشاندن یعنی کده کی حوال یه به همپا هبو مثلا دواره خبات سیاسی دا دواره دیپلماسی دا دواره لشکری دا یعنی دواره پاراستنا بویت هزا پاراستنا دا جی خودی بریکیمه که تجربه کی یعنی پر خورد بو یعنی دهات کیجان ortamı heval şervin dikkanı bu ortamı rabbe yak دهات کجان خباته تدقو که هوا شهرین برای او خباتات دایمشاندن یعنی بیکو تردد جیان بکی بیکو جخا باور به بیکو مثلا بیجن پس بکه یعنی جی بیجی از نظانم یعنی جوان نسکاتیانا زیادتر یعنی به هوا کی براستی جی جخا باور کو از دکارم بکم نظام بمجی از بکارم بکم از سردا بچم یعنی خودی روحه کی بفیاوی بو یعنی جبركو براسي ادعاء واصرار هوال شروين جبركو پر زياده جدا بو يعني كار جي بيشاوي ندو بو اصلا يعني كار بيشه هوال دهركي كار بهوارا دمشيا يعني من نديت روجا كي هوال شروين قلت افكار مبيك نهاتيه يعني جي اف سرنكهتيه يعني جي از نكار مفي بكم براستي يعني دخطه ميليتانتيا روح دمه دا يعني اصلا کی بلند خاکور کرو يعني دخطه فدائیتی دا اصلا هری جور دا گراند يعني گرانیه کی دخدا دا بو آواکرن براستی اول شروین وقت مگود د پر کاران دا وسا یعنی حوالی کی پر عالی بو پر کار نواره خستنی دا جی حوالی کی کجیه خود خباتین پر حساس دا گرت بو لقادا چیه به ویرنگی لقادا روج آوا به ویرنگی قادا دیپلماسی به ویرنگی د واره حوالتیه دا به ویرنگی د داینستاندن خواه به جواکی را به ویرنگی یعنی د نوا و کارانا دا هموش که جی جیه خواه گرد که از وی دکارم پر راحت بیجم که د پر آلیان دا بار ریخستن را کریه وک آپوجی که حرکت کریه و کار خواه کریه یعنی براستی مثلا پر جارا د نوا ریخستن خود بحثا پیشنگتی حوال سارا دکن و از وی دکارم بیجم یعنی به پر تایبتمندی خواه به رحی خواهی تکوشین کرنه و حوال سارا جی حوال شروین جی یک جه حوالین که وسا مروف دکاری بیجه که حوال ساراش خورا مینا کریه و به وی رنگی تبلی تکوشینه بویه و به وی رنگی جی جیان کریه حتی بلکه از بیجم که یعنی وک شوبدار حوال سارا دروج آوا دا جی از دکارم بیجم که براستی برای خواهی تکوشین سارای روج آوای جی یعنی وسا جی از دکارم اف بکم چونکه یعنی از تن آلیه و ای شورش کرتی و وقت تن قادروی که دناو تفگر آزادی دا زیده تر به وی رنگی باندور بوینی که وی لسر جواکی جی هبو
کسایت هول شروین طرز فرماندارتی هول شروین ده همو قاد جیانا مدا ده همو قاد جیانا یا پجدا بو میناکک یعنی بری کو شهادت ویجی ام ببیسن براستی ده همو سالن کو جیانا خدا یکو درباس کریم بو خودی پراتیکه کی کو لکو داره به گرک لو داره هبونا خا پراتیکا خا همان دمه خدمتا شورش بده دیار کرن اساس ده کسایت خدا تمثیلا خدمت کرنا شورش تناسین یعنی دوی معنی ده مرف دکاره و بیجه یعنی یه پجه هیزکی کو لبرانبر همو ایرشان خودی سکن و هلوسته لبرانبر همو هیزن کو دخوازن لسر آخامه داگر بکن لبرانبری و بیوانا برخودانیت خدا تمثیل دکه البت کسایت وک هول شروین جی جدسپیکا شورش حتی روژا کوچو شهادت جی تمثیلا بوینا خودی کده دا یعنی دوی معنی دا ده همو بشین جیان ده یکو ما آنی زمان چه دواره جواکی دا بگره چه دواره سیاسی دا چه دواره بیردوزی دا چه دواره رخستنی دا چه دواره لشکری دا ده همو قادان دا براستی خواگهان دبو کو استا زانسته کو لکو داره چه بخواستن و باری بگره سر ملی خو براستی جبو خدمت آرمانجه جبو برخستن کرنا جنان جبو خورد کرنا ارتشا یپجه جبو پیشنگتیه کی راست آشری گل شورشگری هول شروین د کسایت خدا اوا تمام کربو اگر ایرو دبه هدف اگر ایرش لسر کسایت هول شروین هاتن کرن اف لسر حافظه یا پجه ایرش تکرن لسر برخودانیا یا پجه ایرش تکرن یعنی دوی معنی دا جی کسایتی جی درکت بو یعنی بو ادی رخستنی بو جواکی دوی معنی دا بشکی هری اساس دناو یا پجه دا باره وی گرتبو سر ملیخا اگر ایرش لسر کسایت هول شروین چه بو افته معنی ایرش لسر حافظه یا پجه تکرن یعنی لبرانبری ایریشن هی لبرانبری دست سالاداری کوته مشاندن لبرانبری زور و زحمتیم که هی یعنی براسته جی تا آستانگی ناس ندکرن و یعنی اف بوی سکنه بوی تبلیبونه بوی گرماهی بوی کلجانه رنگ خدا جیانا مهمیه و دهیش کو براستی جی ام جی در دور حوالا شروین جی توپ بن یعنی وکیدن حوال شروین یعنی طبعی که جبه کمد آلان لشکری دا مکار لکیلکا هفدو دا مشاندن یعنی دوار شر دا دبویت تختیک دا یعنی براستی جی خودی لی هربونه که پر کور بو یعنی مثلا ام بیجن ده همی آلان باکور روجهرات سوری دا دنوا شرادات حمله دا جی خاگرت بو و به تایبتی ده حملین و داویدا جی یکل آلان هاتن مشاندن اپراسیون کو هاتن مشاندن و به تایبتی اپراسیون خرد کردن اولهیه کل دیر زور هاتن مشاندن یعنی حوال وقت پیشنگه کی تبلیغ حمله بو و لگوری وی رول خالیست یعنی بویت لشکر دا کدا چوبا بلا چوبا یعنی آلان جبو حوال شروین نگرینگ بون یعنی دکار بو مثلا لسر قوات گریابا دکار بو مثلا جهن قوات خبالی کربا دکاری بو لگوروی مثلا حوال همی بجی کربانا حوال گوروی مثلا سر سلاحا بجی کربانا لگور پلان و تخطیق دمت کاربو مثلا پرسپکتیف دابانا یعنی د دم خدا د زمان خدا د جی خدا یعنی هر تم هوا شروین دکاربو پرسپکتیف و پیشنگتی دوار لشکری دا کربا د دم کی وسا کورتا پر دریج نیمو مثلا بو در ریوبریا مجلس منبجی یا لشکری دا جی خاگرد اما دم پر کورتا یعنی هوا یعنی همی پیک هاته در دوره خطوب کرن یعنی همی هوا را تکاربو بدابستان دبا یعنی مزنه ویه چوکی ویه عسکری ویه مدنی ویه جنه زلامه یعنی وانا فرق ندکر یعنی اجبو کو تنه بکار بگیجی آرمانجی خوا بکار به آرمانجی دا سرکفتنه به دست بخه
یعنی همی آستانگین برطرف دکرن و د پراتیکا خود جی یعنی اف اثبات دکر کی دمین داویه دا دم آلان من بجه دا بیلا کار دکر از باندور بوینا و لسر حوالین کلو داره خبات دکن کار دکن باندور بوینا و لسر جواکه یک بوینه که دنافبری حوالان داده دا چیکرن رحی که هفپار ای که دنافبری حوالان داده دا چیکرن و داره خستن کرن براستی جی مثلا باندوری که وی پرزیده هبو و آلیه دوسا جهه و پرزیده دیار بو البته ام دوی زانه بوینه دانه یعنی حوالی که بوی رنگی ایکو بار ریخستن را بکه حوالی که ایکو بوی رنگی حوالی هر حوالی که به و هر کسی که خباتکار خاله بگره که لبند داوی به هیوی یعنی هیوی هر خباتکاری که کدنا و وی ریخستن دا کار بکه مطلقه ویجه آلیه دجمن دا هر به هدف کرتن او راستیه که و او نجاره یکمی بو که دجمن حوال شروین جی هدف دگرد بریا ویجی پر جاره هدف کرده بو و دخواست که حوال شروین سویقاست بکن لی از دوی دا جی دخوازم تشتک بیجم یعنی دجمن ما جی گرک وی بزانه به و گل ما جی گرک وی راستیه شورشگرن خواه بزانه به یعنی نکی ماینه که بتاقینه بسر مدا نکی ما سویقاست بکه نکی آجانم بخی پای مدا مثلا اف لسر حوال شروین هات کرن اما زرا قدر حرس حوال شروین ایل برانبری دجمن کم نکر اوه زرا قدر خواسته که یا کار کرنه کم نکر تام ترسینه پشتی مثلا وا سویقاستن که دجمن کریه دا و رغمی که آگاهی پر دهاتن جبوی که دجمن دخوازه حوال شروین تو نبکه اما مثلا اف لسر و پسیکولوژیکی وسا چه نکر از هدفم از بیم کشتنه از گرک پاشتا گاف باویجم آنجی از گرک دکی کار نکم آن ریخستن گرک دکی من جور بکشینه جهی که دیتر به اولتر ترسی و دهازی دتر فعال بو اختیفتر بو دهازی دتر تبلی کار بو حتی جهین که نه دچویه دا یعنی جهن ده کار لی نه دکر بیلا ایدی دچوان درانه او کار دکرن یعنی و وی یکی جی بلا یعنی اف یک جی اصلا مساجی که ده شخصی اول شروین داشت بوی دشمن نه کی تو مسوی قاست بکه تو چیزی بکه بلا بکه نه کی تو لدر دورین ما چافگانین خواب بجیه بکه تو ما هدف بگیری اوایا دشورشگرین که ریبرتی آوا کریه دا دشورشگرین که خواب فکر سروکتی دا گرتن دا زرا قدر باندوری که چینا که و هوا شروین دا جیو سابو چونکه ما گوت یا تشتی که شخصیش بوی خواه دفکر یا تنبو داگرکریا دولتا ترک هبونا جنا آزاد هر دم لهمبری خواه وکه تهلوکه کی دید. شروین سردار دی دیروکا 15 ایلونا سال 2023 دا جعالی بالافرین بی مروف ین دولتا ترک با هادا آرمانج کرن. فرماندار شروین حتی هناسه خواه داویه جبوی آزادی گل خود تکوشین کرد. او میراته که فرماندار شروین لبی خویشت وی به بنگه که خورد آتکوشین آزادیه. د سکنو هلوست خدا د تکوشینا خدا به داویبون هر تمج خرا هل بجارد و ام و دزانن د شورش کی کو د خوازه بر خواب د ارمانج جبو کو ته ازادي خواب دس بخه البت و نمربون و شهادت د هبن د معنی د برانبر کسات حوال شروین لبرانبر شهادت حوال شروین جبو هزایه پجه تف دبه جیه سوزداینو طولگرتنه دبه آلی دا یعنی وکه مگود حوال شروین هم به نزیکاتی خواه یا جیانه هم به تکوشینا خواه هم به سکنا ایدولوژیک یا کودرکت ارته گلک در فتن شورش دنا و خدا حواندن و افبو سبب کو د پراتیک و جیان خدا گلک سرکفتنان بده چیکرن. شهادت خستنا حوال شروین، حوال جیان، حوال سوسن، حوال روشنا و پر حوال اندیتری به ویرانگیجی براستی اوایا
جبوی ما بار گران کرنه و جبوی ما جی سوزا خواه هر جاره امنو دکن که ام گرک دکی خطا وان هوالانا تکوشینا وان هوالانا خورتر بدن مشاندنه. اف هرسی که وصا دها مازنتر دما داده دی آوا کرن و به وی رنگی ام دکارن ببن برسف. یعنی اف نه چاوی ما دشکینه، اف نه وی جدا دما دا پاشتا گاو آویتنی که بده چه کرن. البته ما پردیشینه لیج در وی ویجی دما دا هرسا کار کرنه دها به انرژی که خورد، دها به حس کرن، دها به عشق کی مازن ام دناوا وی هولدان دان وی تکوشین دان هم بخورا هم به دردور خورا کی ام د آلیه وی ایدئولوژیک داد آلیه وی لشکری دا براستی جی لکودر فرصت ببینن ام دربل وی دجمنی بدن. چونکه ام چه قاساجی وی دجمنی خود دربل ما بکن ام چه قاساجی لی بدن و اویا دل مرحت نکه و اویا جی وی به سوز مج بویوان حوالانا که ام بکار بن ریاوانا بشوپینن و بکار بن خورتر خودی لی در بکون لی از ویجی داویه داد خوازم بیجم و سوزا مایا طول هلدانه وان حوالانا جی و تجاری کم نبه امی حیفا وان حوالانا جی وی دجمنی بگرن اوا بکار مدبه به تکوشینا مدبه به شر مدبه به چالاکین مدبه امی نهیل بن اف دجمنیا گاف جی پیش داوره و سوزا مایا انتقام گرتنی جی جوی دجمنی دا روش به روش و نو ببه که ام بکار بن حیفا خوش وی دجمنی را بکن فرمانداریا یقینی پاراستانجی یپجه یپکه قصده امسری معلومات حساب کری و هی حوالی بپیر شریکتی جان دا موجان و سری کنی خوشی انصار دکن و اوه بیشن شربین بحزارة شربان پرورده کرد بحزارة شربان برای قدر ده هر جبهه ده قمتان بو دقاطع خبرسته ده قمتان بو دقاطع سیاسی ده ملیتان بو دقاطع جواکی ده مروفکی قیمت ملت خود ثانی و جرعی ببرتید کرد انجی ودري حوالي إلى وجه حوالي الميت كل هدول كانوا خلاص كانوا بشاندل أنجي سود دخل أم سود بنتم هالتاني أم دخل وإخونا شبيه عارفين مين وأم بيت بيجن أم ابن الميليتاني كل هالتاني ميليتاني انتقامي أمشي وجه حوالي الويه يا أمريكا وبشوفين وأنا نهي لكم خونا والعرض بمنه شبونكو أمكارمن خذي للشهيدين خبر كبير بيوستكي كل نسنيا حبلا شربين حسكرنا أخو خواه قريدانا حبلين خواه قريدانا سروكي خواه عشقي عزاديه أمل كسيطة حبلا شربين بكنا أنجق عزاديه لا كسيطة حبلا شربين وليه شبونا ويشي أولي حبلين ويه جارك الدين سوزي خبران لكن أريد وأما بشوفين حتى نكون دلوبك خنا لا شيء مذهبي فرماندارا کو لهندري دولة تركي تجاري كاف باش دنابت جبابها كان دبيشن قال يقول يكيدي جبير نكن يكيدي جبير نكن برخدانه جبير نكن شورشا وإيرو هروجنات كردستان دست بكر أو هلا تشاق الأصل دركبة جبابه كام دبيشن كركام خبكن مرتال تسر جنازة شربين كركا إيرو أم بخدايا بكن كركام تجنبه شركبن أم حتى أصل داوي جدش منه خربشن أم اشترى برسفن أم ناتسن تمام تب تياري أخوة أز قهرمانية أخوة تب بلافر أخوة أز فرماندارا هري مزل لينبري دا دعنيا تدد سكنم وبحضارة وكي شربي فرماندان أمارا دنگي تتي شلاني هراني سيالي انت چپرو گلياني سيالي انت چپرو گلياني أمارا جيراني تر
أمارا جيران ترمنو تركانا تيرين ترز بند بايوانا تيرين ترز بند بايوانا أمارا ببشاي ببخودي أمارا ببشاي ببخودي أمارا بنابه تسون دخن امي بردوام كن شوبو ريچاتا امي ببن گلو ريحان بخملينن كيلا لبر سريتا امي بخملينن كيلا لبر سريتا